Jotono no Khulumkha ni channel o hingkai tomong no noro ani channel no takpan subscribe khlaio khumka hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement tai online information related video sanamo hingkai faidi tini kaisa ketal job advertisement nailenai omo khai rejakha Government of Tripura Animal Research Development Department PN Complex Agartala ni bukakti rejakha hingkai angko jagao sajak anai working interview for contractual engagement supervisor and data entry operator ni bagi telangjaknai Government of Tripura Animal Research Development Department ni bukhaktei o jaga working interview ngai naidi omo sajaka omo contractual singnai 35 numbers tongo supervisor ni bagi ingete data entry operator ni bagi 42 numbers tongo gangkai naidi data under the naidi Northeastern Regional Artificial Insemination Project NERAI project ni bukakti sajaka naidi approval component under the Rashtriya Google Mission of Government of India RGM during the year gangkai 2022-23 naidi Tripura Livestock Development Agency gangkai general instruction naidi or ang boni website nani description o rirnai norok thangi visit khlai naidi hingkai o jagao naidi the post period or sajaka temporary for a period omo bosor kaise ni bagui singnai hingkai omo hingkai NERAI project under RGM of Government of India ni bukhaktei hingkai ang je main important point no norno sabano hingkai o jagao naidi supervisor RGM supervisor ni bagui hingkai number of post hingkai to 35 ta dongo age limit hingkai as per the extent government rules sajaka o jagao hingkai salary hingkai bongo rojana 15,000 hingkai tai kwbangma tongo depending performance per month to hingkai oro supervisor ni bagui hingkai class 12 pass nango tai with oro sajaka computer application hingkai tai computer certificate rok tongkhai ngnai omo hai sajaka o jagao tai should have on motorbike tongna nangnai tai two wheeler jespa nongkha hingkai ngo tai smartphone and documentary omo sajaka hingkai tai kisa data entry operator ni bagui RGM omo ni bagui hingkai 42 numbers tongo hingkai omo bo age limit hingkai as per the extent government rules sajaka borno 12,000 ke rejaknai hingkai tai transmission charge 300 ke bo rejaknai per month to hingkai oro bo class 12 pass nango tai oro knowledge of computer omo bo sajaka knowledge hingkai o jagao hingkai should have on an Android smartphone tongkha hingkai no oro apply khlai manai hingkai omo class 12 pass kaisa hingkai computer knowledge tongna nangnai supervisor ni bagui bo te data entry operator ni bagui bo hingkai noro video no paithak jorte nai tondite bo kaham ke saimana bagui hingkai oro venue rejakha naidi conference hall director of ARDDPN complex Agartala hingkai oro sajaka naidi name of the post hingkai supervisor naidi West Tripura o hingkai West Tripura ni bagui hingkai supervisor 9 ta hingkai tai data entry operator 7 ta hingkai date of interview ngai 18 tarikh o ngai hingkai venue hingkai director of ARDDPN complex Agartala hingkai time of interview hingkai 11 ta simi chengnai 4 ta jora tei hingkai tai kisa tongo omo khai Supervisor district ni oro supervisor by data entry operator oro 5 jon khai tlangnai interview ngai 19 tarikh o ngai omo bo time and interview omo sajaka 11 ta ni simi 4 ta jora tei ngai hingkai khuayo tai Gumoti district kwbangma district tongo norok nai di kaibasa post tong North Tripura Dolai Tripura hingkai venue hingkai to conference hall director of ARDDPN complex o nongnai hingkai je janja district tongmani afro je date rijak tei time rijak o jorao noni joto documents langi thangbai di interview ni bagui hingkai o jagao naidi application format tongo application format for the post data entry operator oboni bagui o jagao sajaka naidi the Animal Research Development Department PN Complex Agartala hingkai o jagao form fill up khlai adino computer certificate rok tongkha hingkai tlangui thangdi logi bo hingkai oro norok aro sigango to mention khaijak date book furungnai hingkai o form hingkai supervisor ni bagui je supervisor apply khlai tongnai musungnai rok ni bagui omo khai hingkai
Oro no so important point to tai kirei norok o application o form fill up khlaiei no ni document bai baksa date of interview naidi west ni 18 tarikh thangni 11 tan simi 4 ta jora amo conference hall director of ARDVPN complex agartala ni nai o jaga o angka amo supervisor te data entry operator class 12 pass nango angka nai naidi monthly data entry operator ni bagai ingkai 12,000 khai rejangnai supervisor ni bagai khai 15,000 khai rejangnai angka mo contractual che 1 year ni bagai yangnai angkai je candidate interested tongnai class 12 pass qualification tongnai tei computer knowledge tongnai rok thangdi apply khlainai di angka ai tomung no rok ani channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready ang omo haite bo kutal job advertisement tei online information related videos sanam angka tinin bagai amsung nong situng jotono no hambai.